Biyada! Hello kagayam, kapadasan ni Cubs at Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa mampay da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, ken Sisa Kanuto. Kasi man ti kunani Cubs at Jose, dirman ang biyanang, siyak tay lalaki a happy-go-lucky. Kan awan narapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto ka makinobya nga oray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti ka pamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas a masakbayam itiday niya alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose, tatang. Ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kitain. Kaakaasi ka laang itisidong na no kasta. Saan anatangkin ti ulong, Dora? No iday kat dinak dingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay, Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbagana. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga dinak kayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No dinak kayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No dinak kayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Yak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kunan ni tatang agsinata-talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palin talatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No dinak kayat ti amam ngagbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jaklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyan man nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan a panagsangsangit mo, Dora. Sad lamay may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madagkalanan nga mana. Apay aya dinak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki, tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw, dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanon to ba? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay taubing kapay, kan napintas ka anak ko. Patsyag nga dupay tagarim kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyon kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Sumar ka? Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang gando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria,
San asyak tinangisina ken kuana. Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta. Tigit di maipapan ka data. Kasano nga rujay anak mo ken kuana? Suportaram? Ah? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso awan mabalin ko. Anya? Iso amabukudan nak tirya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalinta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakkelak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka ken ni Lolak. Ha? Katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam Jose, nga maging gaita pailat permanente a trabaho. Agtrabaho akto no may kasar ko ni Teriya, nanang. Kasano nga rod amay kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo a kwarta ije putot mo ken ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da di nababati ali magasot kaw. Isuntinted kaw. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Adu pa'y tagur-uray dita na pintas sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapan kami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiamam mo nga wang may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo. Uray jablesak ta ay ayatan nakmadyanubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam ti kayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awen na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teriya, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anars, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga rod iti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla na unag ti pampanunutan. Ay, problema kang rodyanobyak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay ngaya sinikugam ka pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gaita istambay ka pailaan. Nanang. Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram ngaya bang ikasar maw. Awan nga rod kwarta, anyat mabalindangay. No kaya't na di sudat ag gasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam.
Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At tulad ta ka din, anang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding, ta ipakat ko abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta, Jose. Namin sa nga gasutsan. Wano saan, agsuro ak nga agmaneho, ta aga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Diyak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siya ti mapaspasubo amang tadi ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang tadi ti kwartak. Wala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog kamat gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasad-sadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat laang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan ak nga rod, Lola. Bye-bye am nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may diti balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak ka nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rukmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasar first before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi ng trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka agunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awatag ah. Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang nga ron, agsinatan, nakababain mo't ken ka, Terea. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rodan umay dito'y dagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano day ta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo nakman magna ijayili. Barang addamastra ka trabaho. Ne. Adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige.
No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Ta kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di, wano balasang. Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata nana. Manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa'y mo't. Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amangtad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, nana, urayak na niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 ah. Sige nga Rod, at damot yun ti kwartak. Ay ganwan gayam, mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya, apay agaman na pulilikong maditan. Jack binulilikong nanang, talaga nga isunti final. Asino manan? Iso tayakin ko iti grocery, apag trabaho. Anya? O niya, ready kan Carla. Yamamukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanon to pa ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawid sakit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayong ti kasarta. Babahinak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang tati kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat ko nga isimpa ti biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagaya mababaay. Ha? Ape ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami a-single. Diyak kaya't na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday baga. Ha? Uwan, nanang! Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya, nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpa ti biyag ko. No iso ti asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw unay! Ngamin, kabit day di tatang mo na ita babae! Niya? May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose! Basit ka pa ide, isungawan amom itinaytoy. Diyak lang bagbaga, tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide, tanaglamang na itinayta babae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom, isa nagsinada. Mala, lipatan yung dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak man ang dayta babae. Na ipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga isot asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Ang talawak no di mo sinaan. Ang katang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa.
Anya? Siyak ti masurot ita, Jose. Sinaam na ita, babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana na ita nga ex na ditatang mau. Period! Pasensya ka ni ti Jarni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siyak. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, taagaramid mo ti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagitiin na dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapnada pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras, iti tunggal maysa, kumusta kayo? At manan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasma ng biyanang, amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Biday, sa napudno anagan, tintay drama, ngamsakbay na hello mampay kada Adrian Olonan, dita Quirino Province, Lucy Porsche, kan Geraldine Abriam. Kastimanti ko na ni Kabsat Biday, dirma ng biyanang, na samak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi, tamabangbang aran nga mindiriknak, no makakitkita ak iti adu amula. Ngam day tapagismak kontra ti asawa, kat pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abakbakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol asabten kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko na account. Mula man nga tandagi jay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray ko maano, agbunga nagitay timakan tapno da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatan ng aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di taamula, di ada sidanta. Sayang nga mindagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti imulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam.
Wenno ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Adya ko mama, ti pa kay si stresam. Ay na, ado ti pa ka-stress ak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiti ngagmula itinatang. Kaduan ta ti agmula, tapno adun tumot ti apitin takit at dailakot ah. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Biday! Rabiain! Anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-sim pakbiit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan di sang-sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita, dita ka maturugan. Kahit daumon na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taited ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agluto ka no madamdama ah. Ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa ay ti mulaam. Wain tapno adaw ti maapay. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutak ti agmula. Sambutak ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tararamidam. Awan mo't maganab mo tararamidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan nagiti nagtrabaho, biday. Bye-bye ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagpipintas mo dagito'y mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda maten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda maten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat maten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka nagitamulam. Wen, mare. Maragrag sa kanak ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagito'y amula. Mabalin kumutla nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel. Kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagito'y klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas ngamin at talaga, mare. Makaayo iti mata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama.
Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Di ta mulam latan ti papapananti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamat danom asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawunti kasta. Tauray imado ti mulak, ilutlutwan ka pa'y la itilamutam. Gusto nga rodaytan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamot ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapol ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banugmay. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka nga nalakalat ta. Ako sana bali Tinapata, ganda pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagiti mo ta mulmula. Kasal-sali di ti paraangan mo. Na! Unay kamutan! Apay ngay akinugtarang tamula. Nay natumbaan, anya kamutan! Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka itinakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May strisa ka na kita mulmula. Hey. Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo. Bilangan ka. No kasta, insardeng Montag Garden tata. Wait ta, nalogyak. Law-lawan ka na nagmula. Naimbag pa'y kung namta nasubot ko ti puunan. Alanganin nga ti surti dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta siguradaw tata. Adalakok apagpalot. Nga tanga mon ta sublate mon. Inlablaban kong dayay kat nangababakan. Manungay ti mapangpangabakam iday. Ay, dakal mo't ata ta. Kat apay nga raw nga lako mon ngay. No dakal gayam ti mapangpangabakam. Agambro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak mo't ngamin iji garden kaw. Pagdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price di 5,000. Nagninaman daytan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka umarap. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga rod day tagatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may iti kwarta.
Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken cow. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, barang sikati pagbaknangag, chicken cow. Anan, kas kalabagtik ngagsasaong may sa dita. Bagtit asasawam mag. Kano kasasaok to chicken cow? Manipod at daday ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte ti taoy. Mangankit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di ta aya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day taoy. Isa bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay, patpatyam tumat day jay nga amam. Kat amom mat abulbulas tugi. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin na piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Malas. Apay nga yan, nagpaabak ka, chicken cow. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di napatag saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Maka-apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggo. Siya amin nun tagtrab-trabaho dito unag tibalay. Ay ano sama? Si kangarong ti babae. Sumanao ka manag. Panawanak di tawit na napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapol amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man ngaminan na ita, mula-mula. Day tamanok mo ti sardangam. Ay na, makaring-ring ka. Di taka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang ka na kaya. Tap na awanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagiti man mula na ti pagipapasak. Parutak dagiti. Ni, nanang, anyat sang-sangitan niyo. Dagito'y mulak kasi naman pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramat nga agpay so dagita mula yun. Ay tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, adu tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya ba? Itaman pa'y alasapa ka nagluto Biday. Wan, tamabisina kon. Anya taliluto masinenta. Manok samat. Nangalaam di tangay. Kit agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di kasuba na udita. Nangalaam iti pinartame kunak. Basta siyak mga nakon, tamabisina kon. Agora ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso,
Anya, awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain. Ta dinadaal mo dagiti mulak. Ah, Iso a pinarti kon jay ap-aprosam amanok mo. Tapno quits. anya. Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wen nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amo dayta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustwak ti itsura dayta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Isong ibagbagak daytoy. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mo, tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanen, kabailak abilangan asisyak. Agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan sir-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol ti naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanyak, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit? Sige, di kan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa ang mga sikaso ka ng iti mulam Sanen, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na kita, oy? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan. Tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabil. Sige, takargaak iti daga dagita, oy. Alang araw. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag tano makalako aktumanen. Ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Katsuri man no imbulang it ko nang itimulam iday. Nukas dyan na po dot ti ulawk, ipapas ko ti pungtot ko ka nang itimulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipat munday jay, inggo. Naragsakanak, tauray kasjay, tinapasama kiti kalabas, bimawi mata sawak babaan ti panang tulong nan kanyak, ang mga sikaso kadagiti mulak. Kat manipod din, nagbalin matan, alibangan na tagaywan iti mulak, kat daytan ti pakakumikuman mi adwa, kat day tapayan ti pagkwartaan mi, tapasaray aglako kami iti mula mi. Alakastan, tigayem mo, biday.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, nabara kablaaw kada kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Danila saan napud na nagan tintay drama, ngamsakbay na makablaaw mampay da Sofia Surita dita Alcala Cagayan Valley. Manipudmat kani Jan Ilarda, kablawan na ni Papa na Benito Elarda, Ken Marita Kokya dito San Quintin. Kastimanti ko na ni Kabsat Danila. Dirma ng biyanang, profesional ti asawak, iso ati kayat ko nagarba kanayon ti badok. Jak ngamin kayat nga ibaga ti tattao alusyangak, iso adesenta kanayon ti panagkawkawas ko. Kat no adda okasyon na darayak, ti kayat ko syak ti kapintasan iti bado. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Lumabasakpay kareng. Ne, naggapuam Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamut. Gaputan nakabistida ak nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot ka la, pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mga Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam nagiti kukok na disinta kitaan takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amot. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Kakasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayong agdala. Takababain mo no ibagada alus siyang tasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng. Ay, tata. Elementary akin high school. Hindi kolehiyo nga. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. No agsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak agpada kayo anakaturpos iti kolehiyo. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay anapintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kay na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na.
Ala, awan imbagbagak atata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laang. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko inton bigat. Mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ta agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anya man da kita nga in-order mo na ya, Danila. Dagitay bado tayo kadagiti anak ta. Nagordera kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami inton Sabado. Masapol aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagado abado tayo dita. Ay na, usar tayo dagi jayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo ngay. Agbistida ka manan, iti kasla bestida ti first lady. Kuwan disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak ma saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento umayabulan. Kamay sa kanon nila kay mo kadagitalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, naapay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dagan kwa na ngay. Siyak ata siyak ka nga rin asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ko. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inong kaninang da. Ne, sabali man ti kolor tabuok mo, Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitam takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapul sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal wakasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tani ado ti apros ko ti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yun, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan.
Takas tama nga mintibadong. Ah? Ni, apay, anyat problema dito ibadok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka-t-shirt ka. Ay na, amumot ang kastoy at talaga ti panagkawkaws ko. Awan hilig ko hagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to bestidak na yung. Un nga rod, kasla bestida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka, kareng. ay nasaanon. Ag-allergy ti bibig ko no ag lipstick, hak Danila. Nay, sa bali matalugan, tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigud tata. Nagadumo nga min ti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wen tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga min tagpalpalangguad tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't atata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa, iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita, pirmi ti palanggod da. Nga uray, ay, diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di na ti akay skulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kaslabistida ti Cinderella. Man ano aya? Awang mo dakas na. Mapan ka lang makilamay ngam kasta tibadaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang day ti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinangol ala short pan. Kas kada tumtum pa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang, awanon ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabahom itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamling kan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapal kan kalakay. Makabakbakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! Adalaki din nang amamling kan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngay akas dyan tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito eh. Apay nga yakas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan, ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala ag naudak pa'y lang arod dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang.
Kasapulak at talaga titulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwartan adu ti ilaklakad ko para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod Ay, kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Wen nga rod Jak mo namnamahan ti kasya pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak me. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anyangay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasilda maggayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale dalaang. Anyangay dagitagin at gatang mo. Badbadon samot. Nanang, naimbag nga rin ta nakitak ti panagsilda. Nanginadag ito no saan ang nakasale. Ay naanak ko, igyampay laeng kumati aggat ang gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangan. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadi madanagan. Nanganan ni Bert, pinakanyon. Pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumat tan diag agasak iti bagay. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalagkalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Agimbagak pa tanay. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Jak mo napupuutanan. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumpurme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaam apanunutan. Ay, kasano nga tada ito yan? Aburido ak. May stress ak. Nagkupas pa ito kiday kun. Unat pa iti kulot abuok kun. Sapi ada mga alala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto iti sasaadan ti asawam. Ay saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayon. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ta ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo ka ring. Danila, si Kamat Gayam, sumra ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami.
Saan mga roda makapensyon di asawak, tamano mula taon na iti serbisyo. Adamo tayo na dumapin-pensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak ko maumutang iti kwartayo no mabalin Ha? Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun agismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na talaga abak nang kayon andot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagimimpod. Tano da kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin a simple. Ngam tinagarbo karing. Itala ama amiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta, Danila. Saan mat adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti amok kat agnanayon nga dakwartami. Pasensyakan ka ring. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta, Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laang tain nakalaan ti kwarta. Mababaina kitigayem ko nga papapuskuliklatan ti rupak no kasjay nga kasapula na. Awan nga minti sa bali amasitgak no saan nga iso. Tatigayem ko laang ti makaawat kanya. Nagrigat gayam at talaga tagpangpangas wenno agpalpalastog no adda kwarta. Ta saan nga itagnanayon kat adda kwarta may gaman. Kat ita agag-agas latta ti asawa kat saan na makatrabaho apulos ta nakapsutan. Iso nga ita siya kon tagtrab-trabaho para iti pamilyak. Kat ita maamiris ko asamo lamarik na ti patag ti kwarta no pagrigata mon mismo. Alakastan, gayem mo, Danila. Gagayem, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.